Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal girl. Luoy kay ako nawong kay Gipislango man ko. So karon pa ko nag-decide lang ko nga mag-vlog kay nag-birthday magodron sa akong papa. Tara. Ah! So pero may hikay. Kaya gipadalaan mi og gipadalaan mig baboy sa akong igsoon gikan sa arketa, may among gihumba og pansit. So mora to, lantawaran ni among video nga binokid style.
here on Remix Avenue. Remix Avenue. Ako ang kalut. Wah, Iba palot ha. balot god. Pag thank you day ni Mayor sa imong cake. Thank you ni Mayor. Salamat, Mayor. Ha? Mayor, Dani. 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 Oh, gilis lang. Dani. Unsa dollar? Unsa dollar? Dani. Gano? Mayor, Dagan salamat. Darel. dagang salamat. Darel. Dagang Mayor, Gare. Darrell, Dagan salamat. dagang salamat. Okay. Mayor Yunus. Dani. Ayos sa birthday to you. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, happy birthday. Ano na rin? Sige, ready. Pag nga kayo, una pa kurit ka. Sige, ready. Go. Blow na. Yay! Clap, clap. Picture. Dito nun, picture. Mix Club Happy birthday, Lolo. Okay, God bless you sa Don't forget to like and share and subscribe. Papa rin mag-birthday, Lord. Happy birthday, Lolo. Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the This same. is Remix I guess I'm Avenue trying to Music let you Collection. go to bed.
the next day. Guys, ngayon ay linggo, kagigising ko lang. So kagabi yung birthday ni Papa, pero kami ra mga family, wala may mga bisita kay gamay ra man mighanda, hinatag ra pud tong baboy na mong gihumba. Nya, magpasalamat day ko ka Mayor Darrell sa paghatag og birthday cake ni Papa. Then samo kay ang background sa music kay naigahalang-halang sa boss. Pasensya nyo niya. Dayon, magpasalamat po ko sa tanang ni-greet sa Facebook, tanang friends, mga families and relatives. So, salamat kay sa inyong pag-greet ni Papa. God bless you all and thank you so much again. Then karon, wala pa yapon ko sa mood, wala ko makeup, wala ko ligo, kay Gipislango lagi ko. 1 week na niya akong Gipislango. Sige ramang ko ani Gipislango oy. Sipunon kay kunya, lain man ko sipunon kay murag tag sa kabulan ay ha maayo. So, hagaw-haw pagyapon akong tiyog karon pero arang-arang na lang kay dili na jud siya motulo. Nag-inom ra ko og tambal. So, dili na jud siya arang-arang na lang. Kay ka 1 week na ba yapon ron. Hello. So, sa pa man siya malurang. Dayon, mora to guys. Alingasa kayo, pasensya na. So, thank you for watching guys. See you on the next video. Dili vlog kay video raman gid ni. Imag yun vlog. Dugay na kay ko wala ka kuan. Kanarate bitaw sa wala na ko nag-edit kay kapuy kaayo ko. Kapuyan na gayud ta ko mag-upload i-monetize niya sa YouTube. Diyan siya tapulan na dai ka. Balag way kita, sintimo ra ang kita pero ano na lang ba na i-update sa watch hours. So mo nang karon pa ko nagre-rate na rate. Ag last time wala video ra ko then musican ra maura to. Kay kapoy jud kay ko. Kapoy mas trabaho din. Murag wala mintaw ko gana na lahi ra tong sa una. So that's all guys. And maligo na dagway ko. And see you. God bless you all. Bye for now. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと